Invite cho bài phúc lệ Simple English miso YouTube channel tăng lệ Facebook page rang vine cho bài phúc lệ với na point này kan man trang kai lệ nghe thì tur sap trong kan sir hậu ton ani với na kan sir hậu tur te hi itana trang kai nghe tur te an ni don afangin he video hi lo en chuak le ro tuna video mai muang hian pakhat na tanga pali na hi voi thum theu ko lo soinga voi ni ka soina ka rolin lo soi ve roi manem min ro su mizo tonga min ro su khate kan soina khanin hetiang hianin sap tongin kan soi thai ani stop calling my names hey stop calling my names khatiang khanin kan soi thai ni omje chu min ro su ti na ani mai ni ti chuan pahni na ava ui om ve chome ang chi te lo banga kan lo paita khatiang kha ava ui om ve khatiang an soina khanin hai hi kan mang thai ani what a waste om je chu ava ui om ve ti na ani mai ni ti chuan pathum na thinrim suo hetia kan soina hian hetiang hin kan soi thai ni don't lose your temper thinrim suo ti na ani mai ni ti chuan palina claimin a fulo deuh hetia kan soina hian hetiang hian sap rang kan soi thai ni that was a close shave ti mai tur ani omjia chu claimin a fulo deuh ai entirnan hi chu ball kan lo peta goal a khanin ball kha kan shoot ta ichuanin a goal teuhlu tu claimin a fulo deuh khati kan soina khan that was a close shave ti mai tur ni khateng kha kan mang the ti chun thil kan ti tum a fulo deuh claim te du khati kan soina po khanin that was a close shave hi kan mang thai ani Thiam tro ole tuna chuan pakhat na tang pali na hi voi khat kalo soina nang o ka rolin lo soi ve roi manem let's go min ro su ani chuanin stop calling my names hei poi enternan kan ming ni lo pui ang chi de tuna hianin alar khami rambo react na kha rambo polythene ang chi te ti chun lukol ang chi de phantro khati ang khanin ama ming ni lo pui khati ang khanin nui so nan te po fiam nan te po ne su khati nga min kau thin na khanin min ro do su khati ang soina khanin stop calling my names ti mai tur ni heta hianin names ac atel nge tur ani ti chuanin ava ui om ve ni chuan what a waste ti chuanin thinrim so ni chuan don't lose your temper ti chuanin claim in a full of deuh ani chuan that was a close shave ti mai tur ani Thiam ole I will say mizo part please say English part okay lo hlau thong so i soi thai ole min ro su tia sap tong kan soi du ni chun hetiang hin kan soi thai ni soi ro le sa part okay very good kan soi thave ava ui om ve ani chuanin how to say in English very good let's go on number 3 thinrim suo ani chuanin okay very good and then claim in a full of deuh ani chuanin oh very good you improve a lot my son le mai ole tuan chuanin miching la khongai takin ka tu ber pakhat kan so dang che chu ka zo che chu min chang ro oi manem let's go ava ui om ve ani chuanin how to say in English okay you can open your eyes what a waste ti tur ani Thiam tro ole zir sun so mang o pangana atanga pare na hi voi thum theu ko lo soinga ti chuanin voi ni ka soina ka rolin lo soi ve ro oi manem that was a waste of money omje chu poisa alo thlona manna ani chu ti na ani mai ni he sentence hetiang di muna hian kan mang thai ni entirnan thil ilo leita ti chuan inu le pa de khani I thil lei kha antan po ni se itan po ni se tangkai lo tur anga an lo ngai ta chuwang chuanin that was a waste of money omje chu poisa khoral na mai ni tangkai box zero hatiang soina khanin hemi sentence kan mang thai ani
ti chuanin paruk na I don't want to waste it. I don't want to waste it. I don't want to waste it. Omjia chu ka pai pe lo ti na ani mai ni. Hay poi he tiang din huna hian kan mang thei ani. So in lo ai ta chung te chu an lo kham vek to ta ti chuanin chop me kha abang tam tura ngai anita chuang chuanin abang te kha vok cho pai mai tur te ni don wang khanin oi kan ai mai nge khatiang din mun soina khanin hay hi kan mang thai ani I don't want to waste it omjia chu ka pai pe lo emo payatan chun ka ui ka ti lo thon pai lo ti da pon kan le theng chum zo tong chonin ole pasarina put your things away. Put your things away. Put your things away. Omjia chu enge ti chuanin ithil kha da tharo o ti na ani ta hian put your things away. Away kan mana wang khalin hemi mun tin ram tina da son tur ti na kha avakok lova put le away hi kan mangkop ani chuanin thil kha ani tur dan ang thlapa da kha akok ani ole parina the power is out. The power is out. The power is out. Omjia chu nge ti chuanin maya thi ti na ani kere na thi ti da pon kan ti theng chum zo tong chuanin ole pangana tanga parina hi voi khat thek lo seinon lenga ti chuanin karualin lo sei veroi manem that was a waste of money. Poisa alo thlona manna ni chu parukna I don't want to waste it. Ka pai pe lo pasarina put your things away. Ithil kha da tharo parina the power is out. Maya thi tina ani mai ni ta hian the fire die man lo tur mo angial nga na kan letani chonin kan sap tong kha a broken dawn ka ti thin kha ole tuna chonin I will say mizo part, please say English part, okay? Poisa alo thlona manna ni chu ani chun how to say in English. Oh, very good. And then kapai pe lo, how to say in English. Oh, very good. Ithil kha da tharo, how to say in English. Please say in English. Okay, very good. Maya thi, how to say in English. Kare na thi te pon kan ti theng chu. Eheu, van soi thave. Now I will ask you whatever I like, but it will be one sentence, okay? Don't worry, it will not be two sentences. Please close your eyes. Okay, have you closed your eyes? Let me ask you right now. I will ask you in Mizo, please reply to me in English, okay? Maya thi, how to say in English? Electric a thi, emokeren a thi. How to say in English? Okay, very good. You can answer me correctly. Hey video hi try ti zong ten yat ichuan ilo hlok pui tak tak ani chuanin please subscribe to my YouTube channel and then please share this video. See you in the next video. Bye bye.